إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم استعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Drage i poštovana braćo, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji čovjeka poučava peru i onome što ne zna. Neka salavat i selam na posljednog Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, koji je traganje za znanjem učinio obaveznom svakom muslimanu. Drage i poštovana braćo, kao što sam rekao na početku, današnja hudba je došla iz Rijaseta BiH, povodom upisa u medrese i na fakultete islamske zajednice za generacije koji se ove godine završavaju. Uzvišeni gospodar je čovjeka kao svoga halifu, namjesnika na zemlji obdario brojnim vrijednostima i blagodatima, zahvaljujući kojima je i mogućnosti na ispravan i odgovoran način realizirati tu svoju misiju. Jedna od tih blagodati koja čovjeka uzdiže u odnosu na ostale stvorenja je i znanje, odnosno čovjekova mogućnost da uči i usvaja nova saznanja i spoznaje. Brojni su kuranski primjeri kojima se aludira na važnost znanja, na njegovu posebnost, ali i na čovjekovu odgovornost prema toj blagodati. Naime, jedna od rijetkih stvari za koju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem molio gospodara da mu je uveća bila upravo znanje. U Kuranu Allah kaže, sura Taha, sura 20:114, Bismillah, wa kullu rabbi zidni ilma. Reci gospodaru moj, povećaj mi znanje. Također kuranski tekst naglašava da je pored vjerovanja znanje jedan od kriterija shodno kojim gospodar vrednuje narode i pojedince. Pa kaže, yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Međutim, znanje na kojem insistira kuranska objava ne podrazumijeva gomilanje pukih informacija bez značajnih podataka, niti usvajanje znanja koje je lišeno svijesti o njegovoj svrsi. S ovim i drugim načinima odstupanja od temeljne intencije znanja čovječanstvo se susrestalo tokom cijele svoje povijesti, ali je danas posebno zabrinjavajući fenomen njegove zloupotrebe. Umjesto da bude sredstvo izgradnje pravednijeg društva, da doprinosi zaštiti ljudskog dostojanstva i unapređenju života, znanje se danas nerijetko stavlja u službu moći, nasilja i profita. Takva zloupotreba znanja najzornije se očituje u savremenim ratovima, ekološkim katastrofama te neodgovornom korištenju prirodnih resursa, što nastaje uslijed moralne neodgovornosti i čovjekovog zaborava izvora sveg znanja. Uzvišenog gospodara
Zbog toga Kur'an kao temelj svake spoznaje postavlja vjeru i znanje u Boga. Znaj da nema Boga osim Allaha. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Znači, mora znat da nema Boga osim Allaha. Sura Muhammed, 19. ajet, a sura po broju 47. Ni sam poslanik nije svako znanje smatrao vrijednim, nego od Allaha tražio zaštitu od znanja koje ne donosi korist, ukazujući da se vrijednost znanja ne mjeri njegovom količinom, nego njegovim plodovima i svrhom. Nasuprot pojavama zloupotrebe znanja, Kur'an jasno usmjerava čovjeka ka znanju kojega se vodi, spoznaji moralnoj odgovornosti i ispravnom djelovanju. Na to nas podsjeća početak i kraj poslaničke misije, koji svjedoče da je celokupni put Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio prožet svjetlom znanja i spoznaje. Naime, prve riječi objave bile su poziv na učenje, promišljanje i stjecanje znanja, dok je vrhunac poslaničke misije ostvaren na Refatu, mjestu čije izvorno jezičko značenje upućuje na spoznaju. Time se i na simboličkoj razini pokazuje da čovjekov životni put i ostvarenje na ovom svijetu započinje učenjem i traganjem za znanjem, a da svoju punu dostiže u istinskoj spoznaji koja čovjeka vodi odgovornosti duhovnoj i zrelosti. Ispravnom djelovanju. Upravo takvo znanje koje izvire iz svijesti o uzvišnom Allahu čovjeku daruje istinsku vrijednost i uzdiže ga na položaj koji na ljestvici časti i svjedočenja istine dolazi odmah nakon Allaha Đelešanu i njegovih plemenitih meleka. Allah Đelešanu kaže u suru Ali Imran, sura broj 3, ajet 18, bismillah, šehid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleci i učeni. Postupajući pravedno, nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Draga braćo, u danima kada se učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola opredjeljuju za nastavak svog školovanja, želimo skrenuti pažnju i posjetiti na ulogu i doprinos islamske zajednice u području odgojno-obrazovnog djelovanja. Naime, osim organizacije vjerskog života, jedan od prioriteta u radu i djelovanju naše zajednice jesu i odgojno-obrazovne aktivnosti, koje se realiziraju na različitim nivoima. Pored mekteba, koji predstavljaju čvrst i nezaobilazan temelj u razvoju moralnih i duhovnih vrijednosti, kod naše djece značajnu ulogu u tome procesu imaju i medrese, gimnazije te fakulteti, čiji je osnivač islamska zajednica. Tokom višestoljetnog muslimanskog prisustva na ovim prostorima, medrese su u svakom vremenu bile simbol ilma, vjerske i svjetovne učenosti, te važni centri odgoja i intelektualnog razvoja našeg društva. Zahvaljujući modernim i kvalitetno opremljenim prostorijama, kapacitetima, posvećenosti njenih mudarisa i uposlenika, ali i rezultatima koje ostvaruju njeni učenici, medrese su danas prepoznate kao respektabilne odgojne obrazovne ustanove koje uspješno spajaju tradicionalne i vrijednosti i savremene tokove u obrazovanju. Međutim, pored nastojanja da svojim učenicima pruže osnovno obrazovanje iz temeljnih vjerskih nauka te kvalitetne uvide u saznanja iz jezičkog, prirodno-matematičkog te društvenog usmjeravanja, medrese u svom radu posebno insistiraju na odgojnom djelovanju. U vremenu sve izraženije individualnost i otuđenosti mladih generacija od tradicionalnih vrijednosti, medrese između ostalog i kroz svoj internatski smještaj razvijaju osjećaj zajedništva, solidarnosti i međusobnog uvažavanja, čime svoje učenike pripremaju da se što uspješnije i odgovornije suočavaju sa izazovima koje im život donosi. Pored 8 medresa i 2 gimnazije, islamska zajednica je osnivač i 4 visokoškolske ustanove, Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Zenici, te Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Osim primarnih studijskih programa, teologije i islamske vjeronauke, navedeni fakulteti su razvili i druge studijske programe kojima nastoje odgovoriti na potrebe našeg društva,
te profitirati kadrove koji će svojim stručnim kompetencijama doprinijeti njegovom razvoju u različitim oblastima. Draga braćo, u okviru islamske zajednice djeluju ukupno 14 srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova. Ukoliko taj broj uporedimo s periodom pred agresiju na našu domovinu, tokom kojeg su djelovali svega 2 medrese i 1 fakultet, uz uspjehe i rezultate koje one ostvaruju, upravo je to najbolji pokazatelj impozantnog razvoja odgojno-obrazovne strukture islamske zajednice, te njene posvećenosti odgoju i obrazovanju. Na ponos je to svima nama, jer medrese i fakulteti islamske zajednice neraskidivo su povezani s našim narodom. Izrasli su i razvijaju se zahvaljujući vakufu i podršci koju muslimani pružaju. Dok s druge strane, one odgajaju i obrazuju generacije koje će svojim znanjem i profesionalnim angažmanom služiti vjeri, zajednici i svome narodu. Stoga vas, poštovani roditelji, pozivamo da se prilikom donošenja odluka o nastavku srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja vaše djece zajedno s njima upoznate s prilikama, mogućnostima i posebnosti koje vam u tom pogledu nude ustanove islamske zajednice. Vrata svih njenih ustanova od mekteba do fakulteta otvorena su svima koji žele steći korisno znanje, plemenit karakter i odgoj u duhu islamskih vrijednosti, kako bi kroz život bili korisni članovi društva i zajednice. Milostivog Gospodara molimo da se smiluje našoj čestitoj ulemi i svim našim učiteljima, a nas i naše potomke da pomogne i osnaži na putu vjere, znanja i dobra. Amin. Ovo je hudba koja je stigla, kažem, iz Rijaseta, znači islamske zajednice, u vezi generacije koja završava sad škole, pa upis dalje ako Bog da.